Munini wa mutongoria wa bururi Dr William Ruto ni athire na mbere na mihango yo mathi wa kura cia githurano kinene kia mwaka uyu kuria atongoria ngwataniro ya Kenya kwanza hindi ya kambi-ini cina iria merekeirie kaunti-ini ya Wajir umuthi. Akihuthira mweke uyu, Ruto niokiriire mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na atongoria angi a ngwataniro iyo, akiuga matiri na undu monanitie magekira akenya angikorwo nimagathurwo githurano-ini kia mwaka uyu, makiria kuona wira wao munene ukoretwo ari kumuthukiria ritwa na kugeria kumuhaka ndoro o muthenya. Wale ambao tunashindana na wao tumewashinda na akili na tumewashinda na mpango. Sasa mpango yao yote ni William Ruto hii, William Ruto ile. Mimi nataka niwaambie watu wa Azimio, wacheni kuzimia na jina ya William Ruto. Tafuteni agenda muuzie wa Kenya, tafuteni program muuzie wa Kenya, tafuteni mpango muuzie wa Kenya. William Ruto si manifesto yenu. Ama siku ingine tena mtarudi mzeme kura zenu zimeibiwa kwa sababu wananchi wamekosa sera kwenu na wamepigia Kenya kwanza. Nyinyi watu wa Azimio, stop pontificating and giving a holier than thou attitude about the character of William Samoei Ruto. If you people took the illegal oath, which was treasonable, do not assume that everybody wanted to commit treason. Speak for yourselves and leave other Kenyans to continue with their work. Mĩario ĩno ya Ruto ĩrũmĩrĩire mĩario ya mũmbunge wa Suna East Junet Mohamed na ĩrĩa gũcabithĩtio nyũmba-inĩ ĩmwe ya mohoro ũmũthĩ, akiuga atĩ Ruto nĩ ageragia kũmauha manyitanĩra harĩ kũhagũra mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta kũrũmĩrĩra gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2017 nĩguo magayane thirikari na gatagatĩ we ta mũtongoria wa bũrũri na Odinga arĩ munini wake. Badala ya kuzungusha na kuweka vitina kwamba kulikuwa na motion ya kutoa wewe kutoka kwa deputy president, kwanza tueleze yule jamaa alipojiapisha yeye alikuwa nataka akutoe ama asikutoe. Kama yeye mwenyewe anaendesha laundry pale kwake, mtu yote corrupt bora atoe pesa kidogo anaoshwa, muosho moja mambo inakwisha. Saa hizi anatuambia ya kwamba atapigana na ufisadi, na wale wakora wote waliibia watu wagonjwa kule Kemsa ndio watu yake wana finance campaign yake. In fact, Raila is a product of corruption because that is what he feeds and sleeps on every day. Ruto na arunake ningĩ nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa bũrũri Uhuru Kenyatta kuona nĩwe watuthũrire ndeto na hĩndĩ ya mũcemanio na ndundu ya athuri a Mount Kenya thingira-inĩ wa iregi, makĩmwenda atige kũhũthĩra wabici yake kũgayũkania Akenya ũndũ ũrĩa maugĩte gũtiga wa mũhaka ndoro mbere ya hurũkĩte wĩra mwaka ũyũ. Kama hiyo wazee kuja kwako ni kuwapigia kwa heri kwa sababu miezi 4 unaenda, ita wazee kutoka jamii zote za Kenya hata kutoka hapa Wajir wakuje wapigie kwa heri. Lakini kuita wazee kuanza kuambia mambo ya kuvunja Kenya yetu kwa misingi ya kikabila, we tell you you are out of order. Atongoria ningĩ nĩ mathire na mbere kũhũrĩra ndebe ngwatanĩro yao ya Kenya kwanza gũkaiũkia ũhotani gĩthurano-inĩ kĩa mwaka ũyũ, makiuga marĩ na cioneki njega cia kũrehera bũrũri mogarũrũku na ũkũria mũgarũ na ng'ethanĩri yao Azimio la Umoja. Ngiribotera Kameme TV, Jitego Mwaura, Wagunya.